Dormaahene ene Dormaahene na me pese Dormaahene mubusa Dormaahene se eye nyansa no wodi mu ana se sebita fache sebi aburu sebi akronto eye jimi ene ye no ana se otanhunu enkoso hene eye adefefe sei ene wato ne nsa afre wo ohwehwe mu no hu se wani monyam kakra na aka wo a wo tie akunya ne so no wodi bia betena bontene awe ensa woni na mabontene wu jimie ene wato ne nsa afre wo se bra na fe sai nimje kakra bi na aka wo no fa beta na chi na emfi a obetena aso eye afi ba ko obetena aso enyoma papa a waye o dan na diama afoforo nso hu na omuso aye bi saa na ade ne etie saa nkoso ahini se wa amfra se bra begu n'anim ase o ofre se nka bia nka behye n'anim nyam esan se bi wotan ani baye enu ntino wansua nyansa ahini nyansa abɔ ama school nyansa nso anka usua no ebi nso asa abɔ hwe nkwase ade a wakwakoye na ase obi ato ne nsa afọ se bra na behye n'anim nyam na wakwako jimi na me kaimo what video here that way that asema oko kan wo hene na de na se no ensem bebrebe na me bebreki ni down de akire wo Dormaahene free kan sa asem we enye no o kan asem we onya attention o kan somewhere around last year but obi anye the elfi no eno odi ni time kakra aka no de the time Jimmy wo social media so ene no se o pe ba bia enipa ekọ so wo hu se sa ankoso ahini se no wo ye no papa wa amfa ntokwa ne ba yo enkoso ahini no wa amfa ntokwa ama social media enso ya tene nka a wo ya de fefe ama afoforo nso so ahwe bi no ma ye bie na muntie asemwe na mu hu se enye nne ene o ka sa asemwe na o pese ogu papa nanimu ase enkoso hene na wo frɛ no no o pese ogu nanimu ase enti na wakoye sa ankwase ade we na muntie categories of chiefs in Ghana. We have paramount chiefs and there are Omanhene. So that is the point. The point is that I am an Omanhene, a paramount chief. Can I create a paramount chief? No. So who is the Otumfuo? Who is he? People say he's second. No. He's within the limitations. Some Omanhene have decided to be under him. Dormaahene dia wo ye ni na ne se wo hu se ne time so no oba be free so se wo ye Bruno House of Chief no oba be free so wo ye president no wo ye oba be free so etu opekwan bia so se nko sa be maintain ni seat but enfama no me twa adwena kwa akire wo se wate se yewura ebobo Omanhene enu ntino wa anhwe yi a ontimi ntena kunya ne so but enkrofo adwena ankoso o kan last year muntie it's been brought to our attention that the Otumfuo is encouraging some of the chiefs under some of the chiefs over who I'm the president, encouraging them to make them Omanhene. That prompted me to make that speech. I don't speak for just speaking sake. Fire somewhat to be. Na mi busa no question say ura ontimi mo Omanhene enkatama nanka wo agima badu oba be pe Bruno House of Chief President edi no se wo beto se Omanhene fo na eto aba meboa se ewura nsusu na bo obie e na omoto aba no wu nyaaye eti afia wo time aso a nipa na dɔɔso eche wo vote no de o kekam se o mpese yewura bebo Omanhene fo ni bi aka ho amoma ba ho amoma beto aba no oboa but Ghana no ya fa ne se asa agro we ni so agro we ni so obi a wo so ye judge etimi betena bontene e kasetia ye mra e kasetia judge fo mpanifo mu hwe Oman ne so aye ni na ye ji omudie ye bu omu ye bu Ghana mra na akwa we a foolish guy we
e kan sem kese e de kire ye mra nimdefo no agyagefo kukudama akọ etutu o mase o kasetia emra no entu pa chese de wuye yewura ma ne home so anka tu betima ko Ghana wo be ko Ghana ehe na wo betena yesi aboa bia bewu a opre eno na Dormaahene ye no na saa wota ehunu we no eno nso entimi ma ema ye mmenya saa ohene ne kasetia because jimisem na akoye no ohene na de na se ofiri kan saa asem we ada woni platform woni ahimfie wonye de ma papa bi ena ko gina toilet won ko gina kwa ho ne kan saa ho nsem na sese wa hu se attention no bi ekọ saa ohene ne so enu nti wo de nanim guase ekọ se ohene no na nka de okoye ye jimi na akokoye obi ade ase obi ayi ase ena saa nka wo sin ka efa nsiesie yewura ene wo oni ne ntam obi ayi ase o saa na nka akoye ene ye pamo wo na wo sin yewura eni tumi se obebo Omanhene a ni tumi na okuta na ye stop wo ayi na se a wo de ko rinsa na eno kura de wa nka ho asem wo tumi be na wo tumi be na wo agima bedu wo o kase de na do otan abetu enkrofo bi ntam na odwane akotena se but this time around no so wan hwe yi a e be giwu nsem o wan hwe yi e be giwu nsem so wagimi a kyere do na obi afro se bra be hye na nimunyam na hwe jimi a wakọ gimi wakọ jimi wo ho hwe jimi pa wakọ jimi pa wo ho etu enye ba bia nkasa asem we aje se obi aboni dwa ade fe ase na wo kwa akose no onso okọ kan sa asem we ohinna de na oye no kra yenti o wudi jimi akose ade no wudi jimi sese no obi ya de ontimi nto ne nsamfrew obi ye na ade ontimi nto ne nsamfrew because wo hu se jimi ni otan wo wakoma ho enu nti so okọ obi ade ase anhwa abekọ akose no na nka mpese sese obi aye na ade fefefe na ade jimi akọ akose ni next time no oye na ade biem obefrew ajima bedu sua nyanso na wo ya wonya akoda ba bia watifie duri obi boni program ase obi tu ne nsafrewa utumi kokose obi ade na da wotena wofie na woka won sema ade nipa nti ana asem we ya na waka kan no different the bia okasa asem we and so still nipa more attention na ade we ya ba ya nkrofo asomu yi just because ohene na de na ekosi wo ho no enu nti na nkrofo ka ho asem na nya sa pade anka obi amfin because wadi kan kapen wa kan ebusia muntie bi mra bia ni wo kire se wo ye na wo ye Omanhene a hini kasia bi ewo so and I want to say eti ajima bedu sa jimisem na wo ye no you need to put a stop to it ye ni emfa ni die emfa ma wo because you need die wo tumi be na wo Omanhene mu tumi be pa na wo Omanhene mu ye tian wa woda no aba abontere no aba besu we don't talk o ye wura Asantehene on kasa bebre o wo ye action na mre bie na obetimi atwe ye wura anu asan I'm telling you today nti fa sa de we fa sha otirim na gya sa jimi na woto a wo jimi no wate me de part 2 bebre o dan aha ya Asante ahemfie se de medical aka no apa abedu hwe na subscribe o hwa na subscribe na wo comment na wo de abeto ho na no so ya kama sanse sebe ye de adwenche ene ye bibia wa be kire wadwen na bibia akoso trend social media trend and am bibia senteno aje bibia hwa na meka no mosomfo di am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamlani amane ye de apagya na mo nkonwa ma akoso piao musa